Natum aka aina aka leishing rog da banglang sin queen roglu. Christawi Church Saikorina natum li shalam mili. Romnau gabiga sang trada turuk dija trada turuk. Remake up the ajawi kamadaya baubing. Ukrul Bully Station way na ngapon tu haira gasa kudlai gachunga hanmi haira. IGB na mayak ngai pong shok da jingri kawai gasat haira. Ukrul Districtly Internet Service ka kam kani thang gasay sang lui haira. Kugizo now bingli Shadow Tribe Status Kamili makamaya Mayday Midday Tribe Union na Supreme Court ba kawai machuk haira. Laikhyang athor aje tatangkul express wi bao inji shan khu ina ba mi dale bao bing mai sai na ngang rumsa Ukrul Bully Station wi ina ngapon thui haira gasa khudlai gachunga hanmi haira Tarik khani thangwi rod kamradli yari na Bully Station wi na khuithui ga hai khudlai magwi ngajaili tharada thruk Bully sleep misang haira Ukrul wi ochot maramli IGP Dr. IK Muivana aya gahang Law and Order Kuyung Kawai Police Department na saglak ina yangsang miya. Ukrul Police, Manipur Rifle, Assam Rifle, BSF kala khani jui gatana bing na cooperate sa haira da IGP jina hang da tarik khani ngazinwe ina normalcy tepok haira jiya. Security forces nga daday da wi khanga John Zang kala long now bing ina yari gatana bing we gadom kami zang da kudlai 80% recover sa haira da hanga. Law and Order Wivang Senior Police Officers Bing, IGP IK Muivana Tanda, DIG Wurngam Ningshen, Kala, SP Ningshem Vashumna, Ukrul Administration Li Kayang Sang Miyaji. Kudlai Hanmi Gahaiji Pakai La Gahai Otnada, Hanmi Kangasagli Gapashuru Kwimi Gahai, Village Authority, Long Bing, La Social Workers Bing Li IGP Muivana Ningashi Pongshoka. Ukrul wi maramli breast ka zibam da IK Muivana kahang jingri ka hai malayla kika masabai mana jingkari gala jingri ka hai chan nga zegli sagda khuida khanga me khanga shaw maningla akha aina akha khanga san chan phei lei khawai khokha sada ot sakrum sa gaji police akhavajina yari li nga kaw haira mabai rang gaji khudlai ji phawkhi khawai sada le taida khlei bingjila masangla police wili ungzang haura gaji han pongshok ga Dan Sector Assam Rifles with Commander Brigadier Sandeep Singh Nagahang, Rod Kamaraji Minimal Force Shijinda Kamkuya, Kala Rod Kamarat Marashokli Kawai ensure Sahai Reji. Hitada Vaka restrictions curfew Leda Klejila, Takta Kwishok Haura Gijishitsanga the Assam Rifles Commander Jina Pongshokka. Security Forces na Villages Authority Kanini Shili Kangasan Leda Lakajila Hanga. Commander Jina Kahang, Angareti, Nemda Kawaisa da Clay Adamna, Nemda Maman Gasagda, Jingri Gahai Jan Gazekwiragi Gajina da Gasatsanga. Press Gazip Chili, Ukrul DCIS Kengu Zuringla, Gala, M. Gardig, IBS Ukrul SP La Vadzanga. Kon Gazar Mashogli Kawai Public Order Wivang da Ukrul Districtly Internet Gakam Adam Gasaysang Haira. Aya Home Department na jijir kami kashok atishur da internet ban gasaji aya darik phanga thang shunbung aka minute magwe na thuida khani thang khamba fura kaja darik thuruk horthang shunai na dang da internet service mami firmara internet shutdown gasahi internet gala mobile data services broadband VPN services saikor Ukrul districtly khamda khaleina Kugizo now bingli scheduled tribe ST status committee revoke masa akha Mayday Midday Tribe Union MMDU na Supreme Court li vara ji haira Kugizo bing India li illegally ragzang na gaji MMDU na hangda Myanmar with migrants bing Indian border list li gazang gala ST list li la gazang ji constitutional masa mana da union ji na gabi shoka Atumli ST Status Committee 1946 Foreigners Act makashur na gajila hangsanga. MMDU na maram hiwivang ninga krik pongshok da authorities na migrants bingli voters list li sang kami kala ST Status Committee Manipur indigenous na bingli undermine sa kawai kasana the claims sai.
native nobing with demographic balance kala cultural identity li sagzil le baya gji hangda kuki zoli STC das khami chiwang union jina legal action khui khawai machuk haira da hanga Tui Gahai da Traha Dari Khani Thang Violent Baptist Church Phungri Dang Compound Li Shok Gahai Ochod Li Church in Amring Gapa Phung Shok Haira Gati Gasar Shok Gahai Sazu Gahai Church with Properties Sashiman Mi Gahai Gala Church with Permission Mahuila Church Office Li Zang Laga Video Rakap Gakui Church Staff Evik Sab Mi Gahai Gala Church with Khaya Sashiman Mi Gahai Saikoru Hibibang Maring Gapa Phung Shok Violent Baptist Church na Condemnation Shok Haira Ku Khani wi Ochod Jili Violent Baptist Church na Kiba Kashili Gadom Mi Gahai Gala Kamong Shomi Gahai Kika Malay Lak Manada Gabi Shokka Krista wi Mayang da Church Compound Li Higata Ochoti Kanao Kanali wa Masami Kawai Church Jina Bo Haira Hunpunay na hungbung Ochod Li ka kanang room da kalejitay da tangkul gadam na long infal na ayang zin candlelight vigil makok mi haira. Hunpun hungbung wi Ochod Li maring pa pong shok da tangkul gadam na long infal na jingri kabayang agaw haira. Tangkul gaho midun mirat wardamrin bong li amikrak po kawai bam kala regasang hagasang li damkui kawai abam kangasa wi lunghili kare ram kani hungbung gala hunpun wi Ochod chokda kalehi tangkul wi thojan li gala shila gahai gala ukhanang la gahai akangasa ya da long nau jina gabi shokka Ochod jili mi tisang gahai gala sajida ngahada kale mi phu gala shimkhor jiwi Ningai kama kala ningma gudun li long nau jina phungrum da kale janbao mi shokka Tangkul naga long na zimik shok tum thang wi wang si ka fu zimik sho da jijumi ga hai jili ka gdom gala khaya ka shi sa da infali bam da kale tangkul rijum nau sai ko rinala u ka khanang hili ngurum da le ka jiwi mayuk sa da ka jija wi shimli ayang ngazin minitra wi wang mai sa shimit mi khawai gala jili ngaso da Shim gayang li candle charmi kawai tangkul gadam nau long infal na gabi shokka. Tangkul gadam nau long infal na tanda long nau jui office li candlelight vigil kwika haira. Candlelight vigil hili infal li bam dakle tangkul rijum nau bing na bang rumba. Jingri hai kawai vivang saikoru na se hagala otsak ina jitesa gaji long nau jina hang jipun na. Manipur wi du shot yang sang kamili ningyang mo khu ungwi wang social activist Malem Thongam na mringa pa phong shok da chief minister wi Bangalo mangali nga khak thira da jishat haira soibam leikai Imphal East li Malem na pawme bingli ka hang ananga khak thira da khalei tui lab je ruling MLAs hangmadi da phanga na responsibility phungra transgender rights activist la khangasa Malem na gahang ana bi direct magathang CM li 4-point memorandum mivaya memorandum ji Manipur li jingring asa khawai kala Biren Sugar we na kugizo MLA tharabing jili khishok khawai gabona ji separate administration gaboli kugizo MLA bing na gadom midale gi hangda BJP party kala Biren Sugar na Kiwiwang kugizo MLA bing wi dungli action mokhui mi khrar khala da Malem na khanghan sai Bi gajang wi breast gazibli Malem Thongam na gahang Manipur wi wang rum khung ga hai pekar kiwiwang mokhui khrar khala da ana RDI thasang da Chief Minister N Biren Singh gala State BJP President A Sharda Devi wi nghan ga boya kugizo wi Minister khani li kiwiwang odbam we na mokhui shok thu gaji CM li khanghan sai Kala kugizo MLA tharajili Kiwiwang mokhui shok thu khala da A Sharda Devi li khanghan saya da Malem na hanga Manipur Information Commission na ajuko mi RTI week moyon phok haira Jiwi angran angiye DIPR Auditorium Imphal li khika da Manipur Information Commission wi retired Chief Information Commissioner DH Ibobi Singh na masowo sada wazanga
Manipur Pollution Control Board Chairperson Dr. Usham Devan Singh Namasawa Kala State Chief Information Commissioner Konjam Ratha Shyam Singh na President Sada Wazanga. RTI Week Hili Right to Information RTI Act Kala Chiwi Kan Khana Maram Yarili Hangjithe Kawai Angran Angyeng Adatei da Kwikara. Shurkari od gasa ka shok gazangli tharda ka jithai gala accountability lekhang sagli RTI Act we kan khana maram yarili theitang me nga sa khawai ka sana Manipur we Chief Information Commissioner na RTI Act we bangshap maram phei jithaiya 2005 li Hawgapok Act jiwi manga ina Shurkari bangli khale information rijum now bing na thekhui ka pai bangshap miya ka ji hangsanga Yari od gazali luba khayam gazali khangasungala governance li yari na shuruk matamay khui khangasagli RDI Act na ngajon miya da hangsanga la luida ajiwe kamadaya bauping Ukhrul Police Station we na ngapon thui haira gasa khudlai guchunga hanmi haira IGP na maya khangai phongshok da jingri khawai gasa haira Ukhrul District Li Internet Service ka kham khani thang ka sei sang lui haira Kukizo now Bingli Shadow Tribe Status Kamili Makamaya Mayday Tribe Union na Supreme Court ba khawai machuk haira Ajiwe baw hiling ajang haira baw ngana da khlei na thum sai korali ring ka pha ka la khama haya zmi shong sa se ran no